Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Apunchik Jesucristo manta alli willayta San Mateo willashkapika alli willaykunami tiyan shuktajkunaman rakinkapaq. Kay chusku evangelio kunapika Jesucristopaq kawsaymanta chinratik paypaq ministerio mantami kallarishpa parlankuna. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Shamupashun imanalla, huyak Dios bendiciachun. Pagi kikinkuna chaskishkamanta, Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kay Pascua punllakuna chayamukushkamantaka, allimikanka rikuna kay chusku evangelio kunata. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Kay chusku evangelio kunapimi, Jesuspaj kawsaymanta, paypaj ministerio manta parlankuna. Kay alliwilli evangelio ka, tukikunaman rakishka parlashka mikana. Chemanta kunanka, kay San Mateo libro hawa rikushun. Kay San Mateo libro ka, hasta wanka rikuchinmi Jesuska, judiokuna suyakushka Mesías kashkata. Paymi shamurka, chikan ayllukunata, y Diospaj familia man yaykuchinkapaj. Shinakajpika, Mateo libro taka su judío runamikishkarka, judío runakunapaj. Kallaripika allimikanka ñukanchik tapurina,
alliwilli evangelio ka pi paqtaq kan. Kay musuq testamentopi kallari chusku librukunataqa riqsinchikmi evangelios nishpa. Tukuy librukunami shuk propósitota charin. Kunanqa nishkashina rikushunmi San Mateo libromanta. Kay libromi judío gentikunapaq kishkashka kan. Shinashpaka rizashun ya Diospaqshimi kashnami nin. Kay librupika Abrahammanta Mira y Davidpaq wawa Jesucristopaq ñawpa yayakunapaq shutikunami tiyan. Abrahampaq churika Isaacmi karka. Isaacpaq churika Jacobomi karka. Jacobopaq churikunaka Judá wawqikunantinmi karka. Judapaq churikunaka Farespish, Sarapishmi karka. Paykunapaq mamaka Tamarmi karka. Farespaq churika Hezron, Hezronpaq churika Aranmi karka. Aranpaq churika Aminadab, Aminadabpaq churika Nazón, Nazónpaq churika Salmón, Salmónpaq churika Bosmi karka. Bospaq mamaka Raabmi karka. Bospaq churika Obedmi karka. Obedpaq mamaka Ruthmi karka. Obedpaq churika Isaími karka. Hatunmantak Davidka Isaípaq churimi karka. Davidka Uriaspaq warmipimi Salomontaka charirka. Salomónpaq churika Roboam, Roboampaq churika Abías. Abíaspaq churika Asa, Asapaq churika Josafat, Josafatpaq churika Joram, Jorampaq churika Usías, Usíaspaq churika Jotam, Jotampaq churika Acaz, Acazpaq churika Ezequías, Ezequíaspaq churika Manasés, Manasespaq churika Amón, Amónpaq churika Josíasmi karka. Josíaspaq churikunaka Jeconías wawqintikkunami karka. Paykuna kawsay punllakunami Israelkunataqa Babiloniaman preso aparkakuna. Babiloniaman preso apashka hipami Jeconíaska Salatiel shuti churita charirka. Salatielpaq churika Zorobabel, Zorobabelpaq churika Abiú, Abiúpaq churika Eliakim, Eliakimpaq churika Azor, Azorpaq churika Sadoc, Sadocpaq churika Akim, Akimpaq churika Eliud, Eliudpaq churika Eleazar, Eleazarpaq churika Matán, Matánpaq churika Jacobo, Jacobopaq churika Josemi karka. Chay Josemi Mariapaq kusa tukurka. Mariami Jesuspaq mama karka. Jesusmi kishpichik Cristo. Chashnami ñawpa yaya Abrahammanta Davidkamaka chunga chusku yayakuna tiyarka. Shinallatak Davidmanta pacha Israelkunata Babiloniaman preso apashka punllakamapish chunga chusku yayakunami tiyarka. Babiloniaman apashka punchamanta kishpichik Cristo wacharinga kamapish chunga chusku yayakunallatakmi tiyarka. Shinallatak Davidmanta pacha Israelkunata Babiloniaman preso apashka punllakamapish chunga chusku yayakunami tiyarka. Kay San Mateo librupika rikuchinmi kishpichik Jesucristopaq miraymanta. Kaypimi parlakun pichka runakunamanta, pichka familiaskunamanta nitukunchik. Kay familiakunaka imapi mana pandarikkunaka mana karkachu. Ashtawanpish parlanmi paykuna pandarishkata, paykuna mana allikunata rushkata. Shinapish kaypimi kan ñukanchik rizay tukunkapaq. Chaymantami ñukanchikka Jesuspaq miraymantaka rizanakanchik. Mana hawallachu sinchimi mana munanchikchu. Ashtawantikqa kaypika kishkashkami kan rikuchinkapaq imashina hintikunata, imashina familiakunata ya Dios kayarka. Kallaripika rimanmi Tamar manta. Paymantaka Génesis 38 pimi parlakun rimakun. Imashina paypaq suedrota krichishpa umashkamanta shinallatik paywan dormishkata. Shinallatik capítulo 39 pika rimakunmi mana shuk alli familia kashkata. Chaypaq washaka rimanmi Raab warmimanta. Yuringichikchu kay warmika pitik karka. Kay warmimi karka shuk prostituta. Josué capítulo 2 pi kayta rikuytukunkichik. Yuringichikchu pay imata rushkata. Moisésmi kacharka pakalla rikunaman richun y Dios kushanishka llaqtapi. Chaypimi kay pakalla rikunaman rikunataka Raab warmi kapakarka. Paymi karka Cananea warmi. Payka mana karkachu y Dios akllashka pueblo hebreo gentipura. Kutintukuripika Josué runami paypaq ejércitowan Jericó llaqtaman shamurka. Chaypi muyurkakuna tukuy pirkakuna urmarka. Shinapish rikuytukunchik Raab warmi paypaq familiallami kishpirirkakuna. Shinallatik rikuytukunchikmi Ruth warmimanta parlashkata. Pitik karka kay warmika. Hebreo gentikuna pura mana karkachu. Kay warmimi karka Moabita warmi. Shinashpaka mana Diospaq familia partichu karka kay warmipish. Paymi kawsarka paypaq suegra Noemiwan. Noemipaq kusa shinallatik paypaq churikuna wañuqpimi paypaq nuerakunataka nirka kankunapaq llaqtaman
kankunapag yaya mamakunapagman tigraychiklla nishpa. Shinapish ruduarmika mana tigrarkachu mana rirkachu paypag suedrawanmi sakirirka chaypimi payka nirka kambag puebloka ñuka pueblomi kanga kambag Dioska ñuka Diosmi kanga chashnami payka Diospag familia kanamun yaykurka kasararkami Boaz runawan. Shinallatik rimanmi Urias runamanta yuringichikchu Salomón runamanta. Salomónmi karka achkata charik achkata yachak runa. Paymi Eclesiastes libruta kishkarka. Paymi Cantares libruta kishkarka. Paypag yayami karka David. Kutin mamaka Betsabemi karka. Kutin Betsabeta kaninmi Uriaspag warmi kashkata. Davidmi waynayarka. Shuk casada warmiwan seririshpa. Tukuripika Salomónpag mama kanamanmi chayarka Betsabeka. Shinallatak tukuripika rimanmi María manta. Jacobopag churika Josemi karka. Chay Josemi Mariapag kusa tukurka. Mariami Jesuspag mama karka. Jesusmi kishpichik Cristo. Kay María solterami chicho rikurirka. Manari Josewan kasarashpa. Diospag huchayrik espíritu mantami chicho sakirirka. Chaytami shuk ángel nirka. Diospag churita charina kashkata tukuykunami rimashka kanga. Soltera kashpa manari kasarashpa chicho sakirishkamanta. Shinapish imatik tukurka. Paymi Jesuspag mama tukurka. Judiokuna shuyakushka Mesiaspag. Paymi kawsarka kay ashpapi wañurka chinallatak kutin kawsarirka. Kishpichik Cristo kawsarishkamantami ñukanchik krina kamayvalih kan. Kay alli willaytami tukuykunaman yachakshachina kanchik. Kallaripi nikurkanchik alli willaykapipaqtaq tukuykunapaqmi kan. Kunanka huyashka uyaq ashtawan yuyayta mañachiway. Evangeliopa willayta entendi tukunkapaq. Kaymi kati yuyayka. Kay mundo kay pachapi fiñashka, yanganchishka, mana valichishka gentikunatami Apu Jesuska kay San Mateo libro pika kishkachirka. Ñukanchik amatik kungarichun. Familia kunapika tukuylaya tiyashkata rikuchinkapaq. Tukuylaya familiakuna, tukuylaya gentikunami tiyanchik. Shinapish Dioska, Apu Jesucristoka tukuykunatami convidan. Ñukanchikpaqka shuk oportunidadmi tiyan. Ñukanchikka Diospaq familia parte kay tukunchikmi. Kay punllakunapi kikinta nirkachari wakin religiosokuna. Kikinka mana valinkichu. Kikinka millaymi kanki. Mana allichu kanki. Kanka achkatami pandarishkanki. Achka mana allikunatami rurashkanki. Kikin imashina kashkamantaka pinganapaqmi kanki. Kikinka mana Diospaq familia parte kay tukunkichu. Chashna kakpipish kuyashka uyaq kayta kikin yachachun munani. Kikinpaqka alli willaykunami tiyan. Gentikunaka kikintaka fiñarkachari, ladomun churarkachari. Gentikunaka yanganchitukun, mana valichitukun, fiñaytukunmi. Shinapish kikinka kayta yachachunmi munani. Kishpichik Jesucristoka paypaq familia kachun tukuykunatami kayakun convidakun. Kutin kay San Mateo capítulo 2 pika yachak runakunamanta parlashkawanmi kallarin. Chaypaq washaka bautizaq Juanmi mandak Diospaq ñanta allichichun nishpanin. Chinallatik payka rimanmi fariseo runakunaman. Kay fariseo runakunaka Dios mandanamantaka kanllamanmi karka. Paykunami yuyarkakuna nirkakuna ñukanchikka Dios mandana ukupimi kawsakunchik nishpa. Shinapish paykunaka manarik arrepentirishkachu karka. Manarik paykunaka shunkumanta Diospaqman kutirishkakunachu karka. Ashtawanpish paykunaka runakuna mandashkakunatami kayta chayta ruraqkuna karka. Shinapish kay religioso runakunaka Diosmantaka karupimi karkakuna. Kutin chayka alli willi evangelioka mana kanchu. San Mateo capítulo 7 verso 21 rimashkata yurinkichikchu. Ñukataka apunchik Jesus nishpami purinkuna. Chaykunaka mana tukuykuna hawapacha Dios mandakunmanka yaykungachu. Ashtawanpish hawapachapi kaq ñuka yaya munashkata ruraqkunallami chaymanka yaykunga. Ashtawan nishpakatin hipa punllaka achkakunami ñukataka apunchik Jesus, kambaq shutipimi Dios imanishkata willarkanchik. Kambaq shutipimi supaykunata llujichirkanchik. Shinallatak kambaq shutipimi achka milagrukunata rurarkanchik ningakunami. Ashtawanpish ñukaka kankunaka mana ñukapaqchu kankichik. Kaymanta anchuychik millayta ruraqkuna nishami. Kikinka ukumun kashkata yuyitukunkimi. Shinapish paykunapaq shunqu, shinallatik paykunapaq ruykunata rikuqpika kanllamun kashkatami rikuchin. Kikinka kritukunkimi judío kashkamantaka ukuman kashkata. Shinapish mana Diospaq munayta rukushpaka mana ukumanchu. Kanllamunmi kan.
achka gentikunami kay punllakunapish chayta yuyankuna. Iglesiamun purikuni, kay chay ministeriopi kani, shinakakpika ña ya Dios mandashka ukupimi kawsakuni, ya Dios mandana ukupimi kani. Shinapish paykunapak shungo, paykunapak ruykunaka chikantami rikuchin. Shinapish ya Diospak shimipika nikunmi ñukanchikka mana krigmi kani, iglesiamun purikunimi, shuk ministeriopimi kani. Ashtawanpish ninmi hawa pachapi kaq ñuka yaya munashkata ruraqkunallami chaymanka yaykunkakuna. Ya Diospak munaytami mashkana kanchik tukuy ñukanchik kawsaypi. Shinashpaka ñukanchikka mana ninallachu kanchik ñukaka krigmi kani, ñukaka iglesiamun purinimi, ñukaka shuk ministeriopimi kani. Ashtawanpish hawa pachapi kaq ñuka yaya munashkata ruraqkunallami chaymanka yaykunka ninmi. Kikinpish ñukapish ya Diospak munayta runkapakmi kayashkakuna convidashkakuna kanchik. Apu Jesucristoka ya Dios mandanamanta karupi ladomun kanllaman kaqta riqsiriq gentikunatami kayankapak convidankapak shamurka. Alliwilli evangelioka tukuykunata kayaq, tukuykunata convidaqmi kan, mana wakinkunapaqlla mana ashakunapaqllachu kan. Gentikuna fiñashka, gentikuna mana chaskishun nishka runakunatami Jesuska kayarka. Jesucristopak alliwilli evangelioka tukuykunapaqmi kan, tukuykunatami convidan, tukuykunatami kayan. Mana chaskishka, fiñashka, yanganchishka gentikunatami Jesuska kayankapak shamurka. San Mateo 8 rikuytukunchik, leprawan ungushka runata Jesus alliyachishkata, yachachishka hipa urkumanta Jesus uriamukukpika, achkakunami payta katimurka. Chaypika ñapish leprawan ungushka runami Jesuspakman shamushpa, paypak ñawpakpi pampakama kumurishpa, apu ñukata alliyachisha ninkipichari alliyachiway nirka. Shina nikpi Jesuska, ari lepra kanmanta anchuchun ninimi, nishpami payta hapirirka. Lepraka chingarirka llami. Chasna alliyakpimi Jesuska kashna nirka. Riki, pikanta alliyachishkataka, pakta piman willankiman. Kuranmantaq karimpish rikuchigri. Paykuna kan alliyashkata rikuchunka, Diosman imata kuchun nishpa Moisés mandashkapi nishkata kugri nirkami. Chay punllakunapika, lepra unguyon kaqkunaka, fiñashka, mana rikunachishka, karuyachishkami kanakarka. Chinallatik ya Dios tiurina wasiman karin, imashina mana yaykuypaq mana huchuyaypaqmi karka. Shinapish Jesucristo alliyachishka washaka, ya Dios tayurina wasiman yaykurkallami. Ashtawan rikuytukunchik, pachak soldadokunata mandaqpaq serviqta, Jesus alliyachishkata. Verso 5 manta 10 kama kaytanin. Jesus Capernaum pueblo manchayashpa, ña yaykukukpimi, pachak soldadokunata mandaq shamushpaka kashna nirka. Apu, ñukata sirviq wamrami, mana kuyurikta ruraq unguy hapikpi, llakinayaqta wasipi sirikun nirka. Chasna nikpi Jesuska, shinashpaka alliyachigrisha nirkami. Shina nikpimi, pachak soldadokunata mandaqka kashna nirka. Apu, ñukaka imallapish kakpichu, kanka ñuka wasimanka yaykunkiyari. Kan alliyay nikpika, ñuka sirviqka alliyankallamari. Ñukaka mandaqkuna mandashkallami kani. Ñukapish ñuka mandana soldadokunata charinimi. Mayhan soldadota ñuka ri nikpika rinllami. Shamuy nikpipish shamunllami. Shinallatak ñuka sirviqtapish kayta ruri nikpika ruranllami nirkami. Chasna nikta Jesus uyashpaka, achkata kushikushpami, payta katiqkunataka kashna nirka. Israelkuna purapika, kay runashina ñukata alli kriqtaka manataq rikushkanichu, chayka chasnataqmi. Kaypimi rikuytukunchik, evangelioka alliwillayka tukiykunapaq kashkata. Kishpichik Jesucristoka tukuylaya gentikunatami kayarka. Rikunchik capítulo 9, verso 9 manta 13 kama, impuestota hapiqkunata kayashkata. Judío gentikunaka, impuestota hapiqkunataka hatuntami fiñarkakuna. Paykunaka Roma llaqtapaq trabajakushkamanta. Roma llaqtami chay punllakunapika mandakurka, y paykunapaq trabajakushkamanta, chaymi paykunata llakichikushkamanta, traicionashkamanta, paykunataka fiñarkakuna. Chasna kaqpipish, kishpichik Jesucristoka, pay mandana pikachun, paypaq familia parti kachunmi convidarka kay gentikunatapish. Ñukanchikpish ya Diostaka pagi ninami kanchik, ñuka shutipish, kanpak shutipish chaypi kashkamanta. Paymi shamurka ñukamanta, kikinmanta, tukuykunamantami shamurka. Rikushun Diospak shiminin. Jesuska chaymanta rishpaka, Mateo shuti runatami, impuestota hapinapi tiyakukta rikurka. Payta rikushpaka, ñukata kati nikpika, Mateoka hatarishkawan,
Jesusta katishpa rirkallami. Mateopaq wasiman rishpami Jesusqa paypaq yachakuqkunandik chaypi mikukurka. Impuestota hapik achka runakunapish, huchayuqkunapish chayman chayashpami paykunawan mikukurkakuna. Chayta fariseukuna rikushpami Jesuspaq yachakuqkunataka imanishpatih kankunapaq yachachikka impuestota hapikkunawan huchayuqkunawanpish mikukun nishpa tapurkakuna. Shina nikuqta Jesus uyashpaka kashnami nirka. Mana ungushka kaqkunaka mana pi hambikta mashkanchu, ungushkakunallami mashkankuna. Dios kishkachishka pika animalkunata wañuchishpa ñukaman kushpa rupachinapaq randika, shuktaqkunata llakik kaychigari. Ñukaka chashna kachunmi munani ninmi. Rikichik, chashna nishkataraq yachamugrichik. Ñukaka kashkata ruraqkunataka mana kayaq shamurkanichu. Ashtawanpish huchayuqkunatamari llakirishpa Diospaqman kutirichun kayaq shamurkani nirkami. Kay impuestota hapikuna, huchayuq runakunapish mana allichaskishka, yanganchishka, phiñashkakunami karka. Chashna kaqpipish Jesucristoqa convidarkami kay impuestota hapik runakunata paypaq mandanapi yaykuchun. Payqa shamurkami ñukamanta, kikinmanta, chinallatik tukuykunamanta. Kay punllapi gentikunapaqqa ima problema mana tiyanchu tukuykunapaq alliwilli evangeliota uyanataka. Shina kaqpipish llakikakanmi shuktikunaman chay alliwillayta rakina apana. Ashtawantikqa ñukanchikta llakichikkuna, ñukanchikta phiñaqkuna, ñukanchikwan mana alli apanakuqkunaman kay alliwillayta apana rakinami sinchikan. Shinapish kayta yuyari. Ya Diosmi kanta perdonarka, kutin kikinpish perdonanami kangi. Chaypaqmi ñukanchikta kakayashka. Kay alliwilli evangeliota tukuykunaman yachaqyachichun. Ñukanchikqa kaytami entendina kanchik. Shinallatik ñukanchikqa kaytami katina kanchik. Mana ñukanchik yuyashkata, mana ñukanchik munashkata. Ashtawanpish Jesus imata nishkatami ñukanchikqa katina paktachina kazuna kanchik. Kay alliwillayqa kanmi Cristo Jesuspaq yawar tukuy ñukanchik huchata mayllay tukushkami. Kikin ñuka kay alliwilli evangeliota chaskishka kaqpika San Mateo librupika rimanmi Gran Comisión nishkamanta. Kay mandashkatami kurka Jesus kawsarishka hipa. Judíokuna shuyakushka Mesías shina rikurishka washa. Cristo Jesusqa poderwanmi kawsarirka. Shinallatik manari hawapachamun rishpami kayta mandarka. Hawapachapika ñukanchik kawsanatami allichikrirka. Chaypaq washami shuk punllaqa kutin tigramunga. Chaykamaka kikinman ñukaman paypaq iglesiamanmi mingashka kayta paktachichun. San Mateo 20:18 manta 20 kama. Willakrinkichik nishpami Jesusqa mandashka. Jesuspaq chunga shuk yachakuqkunaka pay richun nishka shinallataqmi Galileapi tiyaq urkuman rirkakuna. Chay urkupi Jesusta rikushpaka adorarkakunami mayjankunallami paytaqchu imashik yuyakurkakuna. Chashna yuyakuqpi Jesusqa paykunapaqman huchuyashpami kashna nirka. Tayta Diosqa hawapachapipish kay pachapipish tukuyta mandachunka ñukamanmi kurka. Chaymanta tukuy llaqtakunata rishpa gentikunataka ñuka yachakuqkuna tukuchun yachachikrichik. Paykunataka yayapaq, churipaq, Diospaq huchayillak Espiritupaq shutipi bautizaychik. Kankunata ñuka tukuy imalla mandashkataka paykunapish rurachun yachachinkichik. Rikichik ñukaqa kay pacha tukurinka kamami punllanta kankunawan kasha chashna kachun nirkami. Apu Jesucristo perdonashkallawanmi mana shuktiñanka tiyanchu. Tukuykunami convidashka kankuna. Kay alli willaytami ñukanchikqa kikinkunaman parlashpa rakishpa katinchik. Kay ratu imashina charikanchik. Imashina ñawpa yaya mamakunata charinchik. Shinapish kikinpaqqa ya Diospaq familiapika shuk lugarmi tiyan. Yuyari ñakriqkashpaka Cristo Jesusta pagini. Tukuyta pay rurashkamanta kikin paypaq churi ushushi kachun. Kutin apu Jesus convidashkata kayashkata manarij kutichishka kashpaka kay ratu llatik kutichi tukuy shunqwan paypaqman kuchuyashpa. Dios bendeciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com man. Yuyari shunqupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.